di šagetse mo go maswe mme gone moento ono o ka fa molaong. Dintšwa le dikatse go le gale di tlhabiwa mo dibekeng di le 12 tsa ntlha mme di boelediwe gape mo dikgweding di le 12 mme le tseo di seng di tlhabiwe ga go thari. It's very important to inject to vaccinate the dogs, because if they can bite you, you may get those illness. The outcome is actually quite good because when we got here in the morning, it was really packed. Like yesterday, we were in Slovo Park. I think we did about 400 dogs in total, including cats also. So the turnout is really good. Moitseanape wa kwa lekaleng la diphologolo la University ya Pretoria a re palo ya batho bao ba amegang ga e kwa godimo go le kalo mo nageng fela seno e santse e le tlhobaboroko. What makes it very serious is that almost everyone, or in essence really 100% of people that become infected with the virus and develop disease die. People don't survive rabies infection. So in that sense, it's the only infectious disease that has 100% mortality rate. There's nothing that can be done to save a person who has clinical signs of rabies viral infection. Dikgetse tsa bolwetse jono di begwa thata kwa Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal le Eastern Cape. If you suspect that you have been exposed to an animal that may have rabies, it is critically important to wash the wound well with soap under running water and to immediately seek preventative treatment at your nearest healthcare facility. Go ya ka mokgatlho wa lefatshe wa tsa maphelo go swa batho ba le 17,000 ka ngwaga ka ntlha ya tshwaetsego ya bolwetse ba rabies mme dintsho tseo di tlhagelela thata mo Afrika le kwa Asia. Molemo one motho wa SABC News, Winterveld.